отличается не только в Иране, но и в ряде сопредельных государств. Ощутить атмосферу афганского Науруза нам помогут студенты 3-го и 4-го курсов, которые прочтут стихотворение современного афганского поэта Пир Мухаммада Карвана на языке пашто «Приди весна». Встречайте! Пасарлея раша-раша, чепер-вечу-вечу ляльму, чепер-вечу-вечу ляльму, де рахмат рахке баранши, чедебруну персаруну, хар ялгуль змаджананши, де маляли же баваи, хар бульбуль рата афганши, де хочу любутей вахра, ты еляпа кедуаша. Раша, пасарлея, раша. Раша зруна муджарукра, легядуну легубара. Десалю от вехвалекра, ценит сан дваханигара. Дебельтун per candaunu, tirawa de mine lara. Пешпелей de muhabbat ke, dejvaduz mastana ваша. Раша, пасарлея, раша. Treinasivi disparleia, pe bamunul chitabuna. Mășumanul ta mergoară, de curiunul chitabuna. Radesule al de amă, de ficrunul chitabuna. De fiaro pertura dara, de rana ale fibașă. Rașă, păsarleie, rașă. Davatam janakra, ca celul candarde. Încă vrande, căuigearde, bahtavarde. Da, de guri murti craide, de zăinile plața darde. Păzărghi purii nisa, Раша, пасарлея, раша. Pe hawa ki chedezano, mastie kalkaleli. Ce jangi jazuna nevi, naye bam, naye shulevi. Ce majnunvi aman. Ce majnunvi aman, sula cirelavi. Da jahanvi mina, bas de mine tamanasha, rasha pasarleia rasha. Ce zmunc per dango hruno, plumar de bara în boazare bucri. Pe jabelul che la luna, de hkula habere bucri. Ce pe pase de aman, și-n harei sandere bucri. Iau carwan de jwan rawankra, pe bangărum mată ciupiașa. Rasha, pasarleia, rasha.